Ngibingelele eMaswati lamahle nginemukele emsakatweni channel yaMaswati lala ngikhona khona ngisesigodlweni eNgabezweni lapho kunomsebenzi lomkhulu isilo semhlaba imbube inkosi umsado wesithathu iteke kutawucitha wona-ke emabutfo lacitfako namuhla ngiwo lebekade yavuna emasimi ebukhosi lahlukahlukene nikhumbule ukuthi uma kusombuluka umnyaka losetulu bekade ahlakula wona lawa masimu kusho ukuthi-ke tilimo tikhulile kwase sekuba naso-ke sivuno lesitawuva kahle namuhla ukuthi ngabe lesinjani. Lena-ke ngileminye yemisebenzi ilentiwa ngilo live leMaswati kwenta siciniseko ukuthi eMaswati yabanako-ke kuhlangana kube nekufundisana kube nekufundza nekutiphatsa kube nako-ke kuhlehla nekusebenta khona-ke etigodlweni usebentele emakhosi. Imbube-ke bekadze yithumele indvuna emalangeni lendlulile ukuthi itewubita wona emabutfo achamuka emiphakatsini leyahlukahlukene kuyo yonke imango lesecutsisaka nelive leMaswati. Amabutfo-ke afika esigodlweni edzidzini ngekusho kwayo-ke imbube yemhlaba kwekuthi-ke asale-ke yacala kuvuna bekadze-ke siyati ukuthi bekulinywe wona emasimu embila kuphindze futhi kulinywe emasimu akolo. Lokusho kona kwekuthi cha ngiso-ke isikhathi lesihle lapha bekuvunwa khona kodvwa-ke ngiyethemba ukuthi imbube yemhlabano seyitfula inkhulumo sitawuva kahle ukuthi ngimaphi lamasimu lebekadze yavunwa. Lengakuphawula nje ukuthi isimo semhlaba siyabonakala siphishanekile kakhulu kulamalanga lawa sikhumbule ukuthi evikini leliphelile ngalesikhathi lesi besikhathi silapha yonokwane kwe-Army Day. Lekilo-ke lisuku lwemasosha ngaphansi kwe-umbutfo weSwatini Defence Force lapho bekadze yaphindze futhi yagubha khona iminyaka lengama-50 lo mbutfo ukhona eveni leMaswati. Emva kwaloko imbube yemhlaba lapha esigodlweni kalozithe hlezi bekadze yemukela tincwadzi tebuncusa letichamuka emaveni lamabili South Korea kanye ne-Saudi Arabia lapho inkosi ivete khona kutsi live leMaswati solo liphokophele njalo kutfutfuka lenta tonkhe taba letikhona lemandleni alo live ukuthi libe nentutfuko lekhonisayo ukuze kuthi kutofika lapha esigabeni semave lehamba embili emhlabeni i-first world status. Kanti-ke inkosi ishito ukuthi ngaphambi kokuthi kufike umkhuhlane we-COVID-19 bekadze kunenchubekela phambili mase kufike endzabeni development yelive leMaswati kodvwa-ke umkhuhlane ufike wathi kabeta kakhulu kodvwa live leMaswati selichubeke njalo nekutikhandla kwenta siciniseka ukuthi intfutfuko ngilekhonsako. Lokhu-ke kubonakele itolo ngesikhathi imbube isusa phansi imisebenti lemikhulu letawentiwa lapha edolobheni lakaManzini ngaphansi kwayo i-development bekadze yihlaba lisoyi lelihlabe lapha labesathi khona kuthi kuse-Old Trade Fair kaManzini la kutawakhiwa khona sithabathaba se-shopping mall lesitawutfutfukisa emabhizinisi siphinda futhi sivule ematfuba yemisebenzi yawo eMaswati. Ase seyikhuphukela lapha emoneni khona kaManzini nala ifike khona yahlaba lisoyi ukuthi kutawakhiwa lihhotela lelihle kakhulu kuphindze kwakhiwe-ke nelibhilidi litawuletha imisebenzi yahulumende dvutane nesive seMaswati. Inkosi ithitena ikhuluma yasho ukuthi lokhu kubitwa nge-decentralization. Kanti-ke lokunye futhi uma ubuka le misebenzi lemibili lena uyabona ukuthi inkosi uma iphumile isuke iyotsekela kutfola labo batshali timali njengoba bakhona baka-EMI Gates lekungema-Arab lakhona la eveni letinkulu-ke tigitsigisi tetimali kutawuletha yona-ke lentutfuko baphindze ba-investe eveni nabo-ke bakanthwase lengithemba ukuthi bachamuka eveni leNingizimu Afrika nabo bafikile batawusekela lo msebenzi wekwakhiwa kwale shopping mall lapha kaManzini. Lokhu yimfo-ke lebonakalayo ukuthi inkosi mayisho ukuthi yafuna ama-investors ukuthi abuye a-investe eveni lekimvo lephindze futhi ilethe imisebenzi sivile ukuthi imisebenzi letawakheka iyendlula ku-10,000 kuyo le misebenzi iphindze futhi yase sayibheka lapha eMatapa-Link la ifike yavula khona ngalokusemthethweni leyo shopping center leyo kanye nemahhovisi aka-African Alliance. Le bengisolo ngichaza ukuthi imbube yemhlaba iyabonakala ukuthi cha iyasebenza kakhulu cishe kulamalanga lawa kulamaviki lesikuwo sikhumbule phela ukuthi ngaphambi kwayo yonke le misebenzi inkosi beyihambile iye e-UK ku-coronation yenkosi Charles wesithathu. Ngaphambili kwaloko bekade seZimbabwe iyongenela imisebenzi leyehlukahlukene futhi nakhona kufaka ekhathi kubavulela i-trade fair yabo yase seyiphindze futhi iba ne-official visit lapha eHarare ekuyinhloko yedolobha yaseZimbabwe ngingabala ngingacedzi kodwa-ke lala sikhona khona sesibuke tona indzaba temasiko.
lapho icacisa khona emabutfo la kusoloko yakhona la etigodlweni yawabitela lapha esigodlweni ezidzini kuvuna wona emasimu alolivele eMaswati. Ngeke ukuthi nakuvuniwe kanjena bese sesiyeva kuso silo semhlaba singabe siyishayele inala lokusho ukuthi cosho silive lonke leMaswati litaba nekudla lokwanele, noma sive ukuthi ngabe simo sikanjani vele etindzabeni taso sivuno khona la emasimini ebukhosi, njengoba emasimu ebukhosi asecitsisa kanelive kwawona. Lokusho ukuthi cishe sibe nayo idea ukuthi ngabe i-harvest yethu kulo mnyaka ihamba kanjani. Ngasisa nje leli thuba ngibonga kakhulu kubo bonke ababukeli bethu labasilandzelako kuye mabonakude wethu i-channel yeMaswati, babukele tonke tinhlelo kanye nakusakata kwethu bukhoma, baphinde futhi basibukele naka-YouTube channel yeMaswati ingathi channel yeMaswati TV, naka-Facebook channel yeMaswati Television. Please do follow, comment, like and subscribe kuwo lama-channels ethu latsacisisa. We're also on Twitter as channel yeMaswati. We are also on Instagram. We are getting into TikTok very soon. We'll be on TikTok where you'll be able to interact with us. Kanti-ke la ngikhona khona wona-ke amakhosi sekavele ayangena, lokusho wona ukuthi umsebenzi usatawucala, batawucala ngekugidza nje kancane nayo imbume yemhlaba. Emva kwaloko sizabe sesiyabona ukuthi ngabe kuchubeka kuya kuphi. Siloke siyacabanga ukuthi masingena la sihambe la mkhonjeni sivusele wona-ke emabutfo kudlalisela nekubona kulesi khathi sanyalo ngidawo sisatha intsambo tetfu ngitiyise lapha ngekhatsi.
Umntana